اف ستادیوما قامشلویه بریا 21 سالان انگو 2004 ده لوی دری پیلانکری بوگو ماتشک دنافبرا تیما الجهاد یا قامشلویه و تیما الفتوه دیرا زوره دست بکه بدرباسبونا پشتیوان تیما فتوه گوجدیرا زوره هاتبون کفر آویتن آلیگرین جهاد و خرجرک دست بکر بحزاران کرد ناوان ده بصدان زاروک دبن بارینا کفران ده آسیمان هزن اولکاریا رژیما اسد ویدمه و بهاتنا پارێزەرێ حەسەکێ سەلیم کەپول ئەو توندیا لەسەر ئالیگرین جیهاد و کورد زێدە بوو. نوچە زوو بەلاو بوو لە سەرانسەری هەرێما کوردێن سووریێ بە حەزاران کوردێن قامشلۆ دەردۆراوێ گوندەوارێوێ و عامودێ بەریدان قامشلۆیێ و لە دەردۆرا ستادیۆما قامشلێوێ کۆم بوون وێدی بەگوهەری سەرهلدانەک مەزن. لسرانسری باجارین کرداش دیرکا حمکو لسر برآوا دجله حیا عفرینه به میلیونان کرد سر درجاهیا سه روزان داکتن کولانا خو پیشاندانان و دوزا مافی گلی کرد کرد ده انجام ده 33 کرس دسته هیزن اولکاریا رژیما اسد و چکدارین پارتیا البعث جان خوش دستا شاهدن ویروجی دی بیجونگو سرهلدانا دوازده آداری لدیجی زوردستیا رژیما بعث لسر کردان تقیا ام شش شخص ای تاوی مان سری مدرجه هانه امش داكتن ام جيان قورزيا سشرع سياحي بو تقينا في شكا حتى الشهيد محمد وشهيد جيفاراجي او جيراني ببون اشتاقامو بون از بيرجي وان بون بقو فقرن قو خالو مبقين في سري قورزيا مبقرن شلو فتلادن حركي في شكا خوارن شهيد كتن رژیما اسد ناو استاتیوما قامش لکربو هفته نیسانی انگور سر روژا دامزراندنا پارتیا بعث کربو ji 2012 de bi serhildana gelê Sûriyê Kurd navê statiyomê kirin cangoriyên duwazdê adarê. Ev 21 salin saziyên rêveberiya Xweser û partiyên siyasî vê rojê bibîrtînin. Roja duwazdê adarê wek rojeke pîroz li gel Kurdên Sûriyê tê nasîn got wek bi navê serhildana Qamişlo hatiye naskirin. Li gorî gelek dîrok nasan. Ew roj gelekî bi bandor bû li ser gelên Sûriyê bigiştî. زانا عمر دنجي أمريكا قامشلو